Nginibingelele nginamukele-ke bakwethu endabeni zethu ze-SP Media TV. Lo nimingelelayo-ke uSiphumelele Wakambhele. Bakwethu la ngithi angidlulise ukubonga kakhulu bakwethu ebantwini abasesekayo bakwaziyo ukuthi njalo uma sifaka umsebenzi wethu ku-YouTube bakwazi ukuthi bafike ba-like ba-subscribe. Nawe phela uma ngaba uyaqala ungena kule khasi lethu sicela ukuthi wenze njalo bakwethu ukuze ipage lethu lindlondlobale njalo. Bakwethu indaba esiziphethe-ke namhlanje siphethe la umbango phakathi kwezinyanga bakwethu. Sithola ukuthi uMabalengwe uthi uDr Khehlelezi uyena omthwasisile kanti uDr Khehlelezi lokho akavumi. Kanti-ke enkundleni zokuxhumana sekugcwele kona ukuthi sekungenelele noBhaka ekhuluma ngayo le ndaba. Kanti-ke enye into abayiphikisa kakhulu ukuthi isigubhu sika-6 million asikho njengoba esho uDr Khehlelezi ethi kanti yena unaso futhi uyawazi umsebenzi waso. Yingakho nje bemphikisa kakhulu. Kunevidiyo eyasusa ukukhuluma kakhulu la ekutholakale uDr Khehlelezi eyokhipha imali emanzini. Kuningi okukhulunywayo ngaye, bayamphikisa bathi lokho akukho ngoba ukhuluma izinto eziningi. Kanti-ke bakwethu abahlaziyayo bathi uDr Khehlelezi ufike akhulume ngokuthi imali uyithunyelwe abaphasi, aphinde kusenjalo aphinde futhi athi imali uyinikezwe umuntu ose-Cape Town. Kanti kusenjalo simuzwe uKhehlelezi ethi imali uyinikezwe inkosazane yasemanzini. Kanti uMabalengwe uphethe wathi kanti lento ekhulunywa uDr Khehlelezi yonke into engekho ngoba isigubhu sa-6 million asikaze sibe khona. Kanti umosha igama labo abelaphi bendabuko. Aphinde futhi athi uMabalengwe uDr Khehlelezi uqale ukumazi esebenza ekontrakini eyayiseGoli lapho wayeyakha khona imall. Aphinde futhi athi uMabalengwe uthi-ke kanti uDr Khehlelezi akayeke ukubulala igama labo njengezinyanga, akakhulume iqiniso ebantwini ngoba iqiniso yilona elizomkhulu. Sesivala bakwethu la sicela ukuzwa uvo lwenu kuma-comment sizwe ukuthi wena uthini ngalolu daba.